A Anica, Bože pomozi, najljepše priče se same pričaju, a pisac samo stavi na papir misli, ideje i nade aktera i događaja. Neki kažu da život nije nešto što treba tražiti ili čekati da oluje prođu, već treba učiti kako plesati na kiši. Tako je baš. Tako su na onim malim morskim otocima Jadranskog mora obitavali goštaci željni mira, jer su nekad bježali od osvajača raznih boja i nacija. Surovi kameni i rijetke kiše zamijenili su osvajače, te su goštaci odlučili podići svoje brade uvis i svemu što je teško reći, ma dosta. Odrasli smo dovoljno, neko prije, neko kasnije, vratiše se na kopno sa otoka, Dalmatinsku zagoru i priobalje kopno. Vrlo teško je znati zašto su došljaci izabrali jednu padinu skoro na vrhu brda, sagradiše kolibe od kamenja i naselje nazvaše Kućetine. Kad pastir istera ovcu u planinu, vrh bi izgledao kao razdjeljak na glavi starog čovjeka, jer bi se ovce tako poredale na putu koji je isklesala vododerina. Sa strane sivo grmlje, u sredini bi se bijele ovce baš kao taj razdjeljak. Čemu ova priča? Siva je kao i sredina o kojoj ona govori. Da su Kućetine bile pitome i izdašne u plodovima potrebnim za život, ne bi seljani našli zelenu oazu, ravnu i plodnu kao Bogom danu za ugodan život i ne bi krenuli prema njoj. Svi se preseliše, po ko zna koji put u svom životu, sada u jednu dolinu. Divlje smokve, šipak, razna mirisna bilja ugrijala srca umornih goštaka. Sreća se uselila u dolinu. Povećavale se porodice stada i širile njive crvene boje kao tepisi najpreciznije izatkani. A mladi Ivan, lijep baš naočit momak, bio je ko će znati ko je po redu dijete oca i majke. Nekako istovremeno i nježan i grub, ali pronicljiv i vrijedan. Prije od bilo koje djevojke Turci muslimani iz Ljubuškog ugledali su mladiće, povjeriše mu svoje dućane u selu Vitina. Tako mlad Ivan počeo većavati bogatstvo lokalnih Turaka, ali i svoj ugled u selu i okolini. Sa ugledom rasli su Ivanove magaze Vodenica u Kočuši, na obližnjoj reci Ivan se oženi. Kako to obično biva, priča se sama priča, a da zapišemo o čemu se važnom radi. Idemo da ispričamo ispočetka. Narodio Ivan oko 10-ak potomaka. Kad mu životna saputnica sve ostavi, i djecu ostavi i bogatstvo, Ivan ostade sam. Ostadoše djeca, ali Ivan opet sam. Ne može Ivan sam sa svojom tugom za brižnom, predivnom ženom i oženi udovicu sa 10-ak djece. Bogatstvo je to. Ivan vrijednim rukama i mudrošću stekao ime, ima blaga dovoljno za sve, počeše svi lijepo živjeti. Ruža Ivanova, druga žena, još mlada i lijepa, rodi Ivanu još 3 sina, Ivana, Nikolu i Mila. Svi sretno odrastoše. Dolina Šipovače, Klobuka, Graba, Vitine i drugih sela, iako smešteni kao u potkovi, hranile je seljane tako da im muka od teškog rada nije mnogo teško padala. Seljani su se nekako slagali sa Turcima, radili po njivama, po selištima koje su Turci smatrali svojom zemljom. Izmakla se priča o Ivanu, naočitom momku, vrijednom domaćinu, sa puno svoje žene djece, ali tako to u životu biva. Zapravo ko je Ivan? Zašto priča o Ivanu? Ma nije odgovor ni važan, svi u selu su ličili jedan na drugo kao ja, eto samo žene kao da nisu ni postojali. Rađale su djecu, teško radile, tiho dolazile na svijet i tiho odlazile, a Anica zastade u svojoj priči, uzdahnu duboko, zagleda se u daljinu i reče: Ivan je bio moj svekar. Anica spusti svoje vrijedne, umorne, ali lijepe i nježne majčinske ruke pa nastavi životnu priču. Znaš, kako god da zamislim život, nekako ništa ne bih mijenjala, a kad mislim o tome, sve u životu mora da se složi u kockice. Kad jutro osvane, već se vidi kakav će biti dan, dobar ili loš, pa šta nam onda ostaje? Jedino da ga dotjerujemo prema svojim željama, kako znamo i kako možemo.
Slaganje kockica nekad je nemoguće, ali šta ima veze, uzdahnu Anica i veli. Zato smo mi tu, za novi dan i sve ponovo sa novim kockicama. Kad je nekako sunce napravilo šarenu hladovinu, Anica se duboko filozofski zamisli i veli. Ne može jedan čovjek mnogo, ali zato može dva i više. Ja mislim da je to Božji dar i zadatak za nas. Mlada sam spoznala da mogu mnogo da učinim u životu, ako se udam. Pa zamišljeno učinjeno, veli Anica. Eto, tako su sinko, Ruža i Ivan postali moji svekar i svekao. A najljepši momak u selu, njihov sin Nikola, postao moj. Sinko mogao je da podigne metar visoko od zemlje i najtežeg magarca. Kako Anicine misli i sjećanje isplivaši na vidik, kum Žigić koji je tu pripovjedanje slušao, nasmije se grohotom i pita Anicu. Kako ga je podigao? Od zemlje? Ili kad skoči u vis ili na rukama i ramenima? Svi su u društvu nasmiješe, čak i Nikola, i u inat poznat dobro Nikoli isprsi se i slatko se nasmije samom sebi do suza i veli da, to sam ja, ponosni Nikola. Malo se društvo utiša, Anica, pričalica, sjede na visočiju stolicu da se valjda bolje čuje ili duže strpljivo sluša, nastavi da se preslišava u pamćenju i slaganju kockica. Znate, kroz moju životnu priču svi možete da prepoznate skoro sve isto, samo papir za pisanje priča može malo više da podnese. Da podnese tereta od nas samih, ali ja mislim, veli Anica, da zavisi od pisca koliko lijepa i duga priča može biti, pa umilno, kako to samo majka može da priča i nabraja, nabroji 8 svoje djece. Jedva im je imena nabrojala. Od nabrajanja imena i lijepih, ali i tužnih sjećanja, Anica se nekako umorno pomakne u svojoj visokoj stolici i sa vidnim vraćanjem slike iz minulih godina veli. Moj sin Mile, Ruža, Vera i Marija umiraše mali bebe, nije bilo doktora, tako da mi samo vjera u Boga mogla ublažiti majčinsku bol. A strina Ivka Grljušić, vrlo mila i dobra žena, nježno plavih očiju, rasplaka se kao da su Mile, Ruža, Vera i Marija njena djeca. Anica je tješila Ivku umjesto sebe, jer je svima bilo znano da Ivka nosi svoj bol sa kćerkom Ružom, koja je neku godinu ranije padom u bunar našla smrt udavljenja u vodi. Društvo se utiša kao i da ne diše. Negdje kod zidanog šporeta, velikog, ogromnog, u jednom ćošku, mala kćerka Katica je čitala Rat i mir od Tolstoja. Pa čuvši usput i tužnu priču iz minulog vremena, zađe iz sjenke i veli, što ste se skupili kao pilići poslije kiše. Društvo se iznenadi jer u svom zanosu nisu dijete ni vidjeli, ali ona reče, hajde da se nečega igramo mjesto što pričate te tužne stvari. Sve se namah preokrenu. Svi se slatko nasmijaše ponuđenoj igri male djevojčice. Društvo komšija, rođaka i kumova se raziđe što je Katica stavila u prvi red, u jedini red slušalaca, samo za Katicu. Uklopi Anica opet priču o životu i biti sanju. Na Katicino pitanje šta je krivulja u matematici. Pa znaš, kćeri, to ti je kad zamisliš jednu tačku sa koje nekud kreneš. Pa ideš i čudo neviđeno dođeš ponovo na tu polaznu tačku. To ti je, sine, krivulja. A mogu li ja, mama, veli mala Katica, to upisati u moju zadaću kao tačan odgovor? Možeš, kćeri, tvoja učiteljica je jako pametna žena, ona će to razumjeti. Ja nisam išla u školu kao ona, ja idem u školu ovu moju, životnu. I malo se promeškolji u stolici, uzdahnu duboko. I tada ustane, ode u svoju baštu da čisti korovi svoje misli i tuge za novi čist dan, dan za putovanje po krivulji. A ona klupica ispred kuće, na ulici, bila je napravljena samo od jedne otesane daske i isto tako samo 2 otesane daske kao na sačite klupice. Uklapale su ambijent prašnjavog seoskog puta na kome su buske, patke i čurke čeprkale po slamu. Malo dalje bila divna zelena trava i mnogo pčela koje su vrijedno skupile svoju ljetinu. A mala Katica, zaljubljenik prirode,
skroji priču o tome u svojoj glavi i otiče majci Anici sa novim pitanjem: kako ja, mama, mogu postati sjajan pisac? Tako bih to volila. Ispravi se Anica i zamisli se nakratko. Tada važno odgovori: vidiš kćeri onu ćaćinu bilu košulju što se suši na žici, i kad budeš nešto napisala tako dobro kao što sam ja oprala onu bilu ćaćinu košulju, već si postala sjajan pisac. Anica brižno pomilova svoju Katu po glavi i nastavi prebirati svoje majčinske brige. A Kata pravac u igru sa djevojčicama i zaboravi napisati pismeni rad koji je trebao biti rad sjajnog pisca. Ali osmišljeno učinjeno, dođe Kata u školu bez pisane školske zadaće po ideji: pa neće baš mene danas pitati. Ali učitelj Ivica Živković prozove baš Katu da čita svoj rad. Ustane Kata kao po komandi, podigne svesku u ruke i počne lagano čitati sastav o životu jednog seljaka. Malo po malo, nekako Kata zastajkuje u čitanju, dok učitelj nakon pažljivog slušanja nije zatražio i da vidi kako je taj zadatak napisan. Lista učitelj svesku bez napisanog zadatka, ništa ne reče, zatvori svesku i činilo se Kati sve dobro prođe. Ali Katino osmišljeno učinjeno da ne napiše zadaću nije baš prošlo dobro. Osvanuo novi dan, sve lijepo u toplom danu Katinom, sve dok se na vratima nije pojavio učitelj Ivica Živković. Otac Nikola pozdravi učitelja dobro domaćinski, ali je Kata prepoznala mrak na očevom licu, jer učitelj ne dolazi tek u posjetu tako roditeljima svojih učenika. A Kata nijemo gleda događaj i pažljivo sluša, jer laž je laž, nije to šala. No učitelj poče svoju priču: znaš Nikola, mi u školi znamo da mnogi seljani svoju djecu žele zadržati u selu, posebno djevojčice, pa sam zato došao da razgovaramo. Kata od čuda od učitelja samo se pomaknu i sluša, a učitelj nastavi: mi znamo da vaša kći Kata želi biti doktor. Mi u našoj zemlji trebamo doktore, zato sam došao da kažem da tvoja kćerka Kata može biti odličan doktor, pa dobro bi bilo da redovno ide u školu i da je školuješ. Sreća prelije Katinu dušu, ali samo kratko, jer otac odgovori učitelju: ženska djeca treba da ostaju kod kuće, osnuju porodicu i ne brinite više o tome. Učitelj ode gubitničkim korakom, otac zadovoljan što Kata nije kriva ni za šta, a Kata u poziciji što je razmišljao osmišljeno i bit će učinjeno. Učit ću i postaću doktor. U porodici Nikole i Anice ništa se nekako ne dešava bez Anice. Ruku koje su mirisale na svježi luk pomilova plačnu Katu i saznade šta se upravo dogodilo. Ne brini kćeri, velike su 2 godine koje još moraš da ideš u školu ovde, možda će ćaća donijeti drugu odluku. Majka je toplim riječima ugrijala Katino srce i dušu, ali lična odluka je konačna. Kata misli: ići ću da se školujem, onako kako ja budem znala. Kata osmišljeno, planirano i učinjeno. Kata nije postala doktor da liječi ljude, već je završila prava da ljudima pomaže da se bave za svoja prava, za svoje živote i sreću. A Nikola, kad je vidio diplomu u završenom školovanju o pravu, zaplakao očinski, tužno i pokajnički. A Anica pobjedonosno raširi umorne ruke i veli: jesam ti ja rekla Nikola, uspjeće ona. Katica se tada prisjeti ćaćine bile košulje koja je pomogla da radi i marljivo uči i živi. A ona klupa ispred kuće nikad nije sama, već se potpuno izlizala. Tog sunčanog dana strina Ivka iz komšiluka čeka Anicu da malo popričaju.